Eline bir dalil kadar. Же болбосо биз мынау аксакалдарыбыз, мисалы мен чоң атам эң алдыңкы ажыга баргандардан болгон. Ошол чоң атабыз ажыга барган учурда мына ушул жерлерге чейин алдына килем төшөлүп барчу эле. Ушул жерлерге чейин келген килемчи. Ошодон баштап үйгө чейин килем төшөлгөн астына. Жаңы жол болуу, тажмана бардык айылдардан адамдар келип, килемдерин, кийимдерин, керек болсо баш кийимин да чечип путун астына коюп алат. Азыркыларга айтсам, бул эмне? Ширк. Сен ажыны Кудай кылып ал. Каякта Кудай кылат? Анын мааниси каякта? Анын мааниси. Ал эмне үчүн коет ошону? Килемди эмне үчүн төшөт? Ал аж экени Кудай кылгандыгы үчүн эмес. Эмне үчүн билесизби? Бул пайгамбарыбыздын мухаббатын белгиси. Анын буга эмне тиеши сол ажыга? Мисал айтсам, мен бир мисал айтайын, буга чейин да айттым. Илгери Лайли Мажнун деген bir kıssa ötüyor, bir okuyan. Majnun mene Layli. Layli ayal kişi, Majnun erkek kişi. Ekoğu birbirinin şunçalık jakşı görgөн, alardın okuyası büt elge tarap büt görüp. Padişalar deyildi, büt el bardır jen. Oşo Layli Majnun şunçalık birbirine jakşı göröp de oşentip anın okuyası tarap etti. Özü al Layli öte kapkara negir, bir içinde kapkara negir kul veya kızır. Bir oşonun Majnun, oşonun muhabbatını, oşonun suyup şunçalık cinli olup жүрөт. Anan bir günü janagı Majnun erkek bir günü bir itti tava tutulatların oşo ittin putunun astını öp atkan. Putunun astını, ittin putunun astını. Adamlar körüp suraydı. Sen cinli oldun mu? Emne üçün ittin putunun astını öp atasın sen? Anda emne payda? Anı emne? Laylık emne teşesi var ana. Oşo mezgilde Majnun aytadı. Bul it menin Laylim жүргөн жерлерди басып, Laylimdin kadamı тийген жерлердин putunu басып, anan bu жерге келди. Men Laylime болгон muhabbattын белгисинен бул ит ал жерлерди баскандан ошол putunu көрдүм. Бул эми бир окуя. Бул окуя эмне? Muhabbattын бир тимсалы, muhabbattын бир мисалы. Ажыларга эмне үчүн коет? Эмне үчүн килем салат ошол жерге? Пайгамбар алейхисалам баскан жерлерди басып буларды. Пайгамбар алейхисалам Арафат тоосуна чыккан. Пайгамбар алейхисалам ал жерлерде канча сахабанын каны төгүлгөн. Kança sahaba meynet kılgan, kança sahaba din taratkан, kança sahaba İslam'dı keltirgen bizge. Peygamber aleyhisselam basıp жүрgөн al жерде. Oşol жерден бұл ажекебизден басып келди. Oşol Peygamberimizin ozu деген Zamzam suzunu içip geldi. Oşol жерлерде жүрүп келди. Oşol Ka'batullah'ını ziyaret kılıp geldi деп, oşol Peygamber aleyhisselam болгон muhabbatının belgisine al ajekenin астына келем düşürdü. Oşol болгон ihlasının küçtүүлүгүнө Peygamber болгон muhabbatının küçtүүлүгүнөн келем düşürdü. Peygamber aleyhisselam hadis var. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayh min walidihi ve waladihi ve nasi ecma'in. Sizlerden imanına tolup bolboy. Sizlerden imanına tolup bolboy. Sizler meni atanan, balanan, büt bardık insaniyattan meni jakşırak görmeyince sizlerden imanına tolup bolboy. Bu imandın tolukluğunun bir belgisi. İmandın nurunun küçtүүлүгүнүн bir belgisi. Peygamberimizge olan muhabbattın uşunçalık küçtүүлүгүнүн belgisi. Oşentip ajekelerimizni sıylap alardın putuna girem töşüştü. Hazır uşulamanlar çok olmayız. Uşulamanlı şirkte olmayız. Ana şirkti manisi. Şirk degen ne? Şirk bu. Çındığında kafirlik dinden çıkı degeni anta'buda gayrallah. Allah'tan başka ibadat kulu.